hautajuta. Ila mbaya zaidi, watu huwa tunafeli kwa sababu hatumuulizi Mungu ametuitia nini, ila huwa tunaangalia kwa watu wanafanya nini. Usiwaangalie watu wanafanya nini, muulize Mungu. Mungu, nataka mimi niwe nani, nifanye nini? Ila sisi huwa tunaangalia watu wanafanya nini, kitu gani kinatoka sasa hivi, biashara gani na shahidi sasa hivi. Sasa ndo tunaingia kwenye biashara inayotoka sasa hivi, kwa sababu umemwona kuna shoga fulani amefungua saluni anapiga hela, na wewe umetafuta fulani umefungua saluni umepigwa. Kwa tusiangalie watu wanafanya nini, ila tuangalie Mungu ametuitia tufanye sisi nini. Alafu unajua kitu kingine, hebu tafuta tukifanya vitu vya kujitofautisha.